Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbidot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Dorong, nakalidliday man ang tirupam ang nagawid. Ay. Oy, Doro, anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Awan? Anya nga awan, kat numadlaw analiday ka. Awan na nyaman na daytoy. Kasla muklatan ti pagkaskastaam. Ay, panawan nakpela ko ma. Kahit ko tagmay maysa. Ala nga rod, sikat ti makaam mo. Apay nga minakastoy Ti anya? Da Krisken Hilda nga gasawa. Madandamanan iti anak. Idinto tadata, namulos. Kunak tumot, aday ta ti pagkaskastaam. Permiti tarigagay ko maadan iti anak. Ngam di tamat lamadaanan. Kat imbagak met nga agpa-check up ta, tapno maamuan ta no anya ti parikot ta. Ngam di mo met kayat. Anyaga po agpa-check up ta. Kasanon no sakta da diferensya na. O di nasaya at no maamuan ta, tapno saan kang agpampanunot launay, kan tapno saan kan amaburiburan. Diyak kayat. Apay nga minaya, di mo kayat. Kasanon no sakti inutil. Diyak laki di kayat amangag nga ibaga ti doktor di kasta. Ano kasta nga rod, relax ka lang. Di ka unag pampanunot, ta di mo matlagayam kayat. Saan amasulbar daytoy, no di mo kayat ti agpa-check up. No kasta mutla, agampon kayo langan iti ibilang yung apudpud no nga anak yaw. Day tarod ti pampanunutot, tatang. Ibagayo lang no kayat yu ta agampon, ta agsapol tayo itagbalin ni anak yaw. Adumot di ta timayat amang ipaampun iti anak da. Nang runa dagiti saan da akabailan na biyagan dagiti anak da. Numabalin, jay kumamat nagtaod kada kami kanidoro ti anak mi Ngam no talaga nga awan, di agampun kamin. Ay kat ibagam ka ni Dora, tabarang no umanugot na agampun kayo. Huwan tatang, padasak akong binsiran ni Doro, barang no umanugot. Umanugot day, jay. Nasaya at mo ti pinsaryaw. Iso apatsik ang makasapol kayo nga rod iti agbalin nga anak yaw. Naku na ni tatang, nga agampun ta kanon iti agbalin nga anak ta. Anya? Pinampanunot kumot day ta, kat mayatak, Doro. Manjak. Anya? Kunak, manjak. Kayat ko, di anak ta ti patakkelin ta. Kat ibilang ta nga anak di ampunan ta Manjak nga rod. Sanen? Amangan no sa anak amay karing agbaling nga ama ti ampunan ta. Ala nga rod sikat ti makaam mo. Ngam saan ka kumangarod nga agpupudot no saan ta maadaan iti anak, tadi mo matkayat amang ampunta. Sapay nagatid duglat ta day tamisuot mo. Awan ser-serbiti kaget, tawan matipyek. Ha? Ala, ingkagaon tamangantan. Mabisinak pagid din. Mabisin kan, kat awan pa'y ti oras ti pannangan? Basta, mabisin akon.
Ikaanak man kid di busor ko, tadyak mat la makaputo tayo. Lakay, anya ti panagkunam, umanugot nga taniduro nga agampun dalaangan iti anakin ni Sinta. Sapay ko maata umanugot bakit? Tano saan nga umanugot? Awan lat amukon. Saan na masulbar ti parikot da maadaan iti anak? Apay mo't nga minasaan da maadaan iti anak, ket anak mo't nga anak, amin, dagiti kakabsat ni Sinta. Kanuray dagiti kakabsat ni Doro ko nama. Adda amot anak na. Da Sinta ken Doro laeng man ti awan anak na. Panagkunak, maadaan dan tulat ta iti anak. Ubing da pay mo't. Adumot dita tinaadaan iti anak, idi bumakit ken lumakaidan. Hanggang may mayat kumaano, itatakapigpigsaan da maadaan da iti anak. Tapno mataraken da pay anaimbag. Anya nga iti maramidan da no awan na talaga. Saan mo't amabalin apiliton ti may sa abanag no saan ana itude nga mapasamag? Ay, da itangarod kat bakit? Iso nga agampun dalaengen tapno masulbar ti parikot da. Aggatangak man iti pag-aayat ni Doro asidang, tapno sana kanayon ang makaungot no agawid. Ay, anya lakit din ti asawa, takas lakit din kanayon nga aginaw ti Jarna. Sinta? Ha? Lito? Si Kadaytan? Wine, siya nga rod. Ay nabayag asaan ta nagkit-kita. Kasano kat idiin sukat na ni Doro kat kasladin akong am-am mo. Ha? Sika talaga. Nabaybayagan day di apagteng. Di ka pala nakalipat? Saan man? Kunak no di ka pala nakalipat. Ibagak ko maasobra mo ti pa naka-obses mo kanyak. Sika talaga. Naangaw kalapta. Dahit tatijak malipatan ken ka, Sinta. Ha? Sika talaga. O sige, tainak man payagatang iti si Daon mi kanilakay ko. Mabalin nga lahan ti number mo? Ha? Please? Alawanan. Ala, isave mo nga ron ti number ko, ta ibaga. Sinta, pasensya ka no, agpupudotak no daduma Maawatak. Pasensya ka na talaga. Maawatan ka kunakmet. Anya ko man no saan ta maadaan iti anak. Tinapatag kat agpimpinatag ta ka na yun. Saan ka di aday tati kasayaatan ang maaramid iti agasawa? Nang rona kat awan anak ta? Sinta. Naragsak tamot lat nga uray awan anak ta. Sa anak mat nga agsapsapul, saan ka di? Mama kaklaeng, amangan no isukat na, gaputa di ka maipayan iti anak. Anya? Kompormento mat nga minti pampanunutem. Dinto mapasamak day tataay ayatan ka unay-unay. Iso nga rod anak ikalay sa akin ka. Agpaiso, di nakisuksukat nga oray niya pati mapaspasamak. Wen, ikarik day ta. Uray awan anak ta. Datalaang ti agden na nga aging ga iti maudi nga angas ta. Ken, kasanon, no siya kayam ti adda diferensya na. Diyak kaya ta panunutan day ta. Basta, awang di diferensya ta adwa. Tasan tamot ngagbala. Ha? Wanan niya. Awan at talaga ti diferensya ta. Ha? Sino mo nun ay tinag-text? Ha? Nimot gayam lito. Hi, Sinta. Kumusta kan? Ay na, mang kumusta lagayam? Bye-bye ak. Diakon replyan. Awan siguro ti maaramid na. Iso aday tala agte-texten ti kukuin na. Ha? Iso man ang tinag-text. Bye-bye ak man laangan. Diakon basbasaan ti text na. Sinta, sumuroy ka kung iti trabaho.
Sige Doro, naisagana kong tibalon mo. Talaga ba ta? Inkamaka mo pa iti nagluto iti balunay. Wen taamangan numasadot ka manan arumwar amangan, kat saan kan amangan. Iso nagluto ako ni iti balunam. Am mo na ka talaga na. Launay Am mo kauna yan, Doro. Nakaawag ka mo't Lito. Siga, di nagpay-replyan no, agteksakan ka. Ay pasensyakan, ngam ado nga minter aramidak. Jack igigaman akanayon ti cellphone ko. Sinta, mabalin ka di nga awisan ka? Ha? Sa dino? Kung amin, simangputan ti visa kat mapana ko na di abroad. Iso nga, awisan ka kung maiti despedida. Ha? Una. Itugot ko to nilakay ko. Ha? Mabalin, adi mon itugtugot nilakay mo? Awkward mat ngamin no adda. Sana bale, tadamot dagiti sigod agagayim ta. Lito. Please, Sinta? Sige nga Rod Thanks, Sinta. Sige nga Rod. Ibagam no sa dino ti pakaangayan ti despedidam. Mayat nga agpaiso no agpadespedida ka. Tapno agkikita tayo asigod nga aggagayam. Despedida ti may sa gayem mo, kunam. Wen lakay, awisan nak, iso amapanak man. Sa dino nga ti pakaangayan deta despedida. Iti may sa kanumot beach resort. Wow, sosyal. Wen nga Rod sosyal talaga. Sabagay, sigurado ang ma-enjoy mo dayta, tanasem kang aglangoy. Launay Ala nga Rod, mayat mo't rumrumwar ka sa paminsan, tapno saan ka masikuran di balay. No kasta, palubusan nak? Una, kasapulan mo't dayta sa paminsan. Agyaman naklakay. No kumatadanak ta, di saan ka kumamasikuran. Nang runa no sumure ka kiti trabaho, tadati anak takad ka dom di balay. Sana bale, tinapatag kat nasingpat ka ka na yun nga asawak, Doro. Una, nasingpat ka mat. Mapagtalkan ka pa Ha? Basta, agawid ka matladago sa pamanamalpas ti okasyon na papanam. Uwan, di kagdanag. Agawid akadagos, Doro. Lito, ayan na nga dagiti dumaasa nga ini. Datalaang mo tiyanda ditoy. Sa urngarod dagiti inayabak ta, saan dakit din nga imay. Anya? Sana bale, takasla kompleto matlaang tada ka, Sinta. Lito. Umay ka, ag-enjoy takit di. Bayat ti kaadata dito beach. Agawid aklaangan. Saan nga min anapinta sa kitaan, no dwa talaang. Nang runakat si aasawa ak. Anya ko ma, saan mat nga mo dagiti taga ditoy? Asaan tangagasawa? Basta, agawid aklaangan Lito. Ay, nagliday maten ti papan ko di abroad. Tasaan lang aruden adimtang dagiti inawis ko. Panawan nakpay ngagmaymaysa. Ha? As a friend, Sinta, kaduan nak kuma dito beach. Mabalin? Lito. Nakaragragsaka kita nakita ka adimteng. Ang panawan naklagaya. Please, dito ka kumapay, Sinta. Please? Oh, anya ngay. Nag-enjoy ka di matlaeng? Una, amumot ang pag-ayat ko taglangoy iti beach. Saan ka pa nga rin na nagbaliw nga gingkay ta? Naglaing ka pa ila alumangoy. Kasto nga minter aramidan mi ka ni Doro nga asawa.
Kanayon nga umay kami iti beach no awan aramidan mi. Kasta ka di? Uminom ta pa iti wine. Anya? Wen, may mayat no adda wine nga inuman ta. Ay, ama no mabartag ta. Saan ta na makaawid ang masapa? Ore basit lang. Uminom ta, Sinta. Lito. Mawit lang ha. Lukatak ti wine nga inala. Ala, tayak mo tanti pa nagkitak. Maditi, inininom ko Nagalisto ka mat gayam amabartek, Sinta. Ay, sa anak pa yan na Bartek, Doro. Ha? Doro? Kunam kanyak? Katuan lakay. Doro mo ta talaga tinagan mo. Lalipatan pa yung tinagan mo. Wan. Siyak ni Doro. Katuan mat. Ay, madi. Makaturturog akmat ng lakay. Ha? Sige. Iturog mo lang. Taadatamat dito'y cottage. Di nakpampanawan lakay. Wen, di kagdanag. Saan ka apampanawan? Adda aklaeng iti abay mo, Sinta. Ala, naiturog ko matgaya man. Ni tiigid ti baybay ti mangmangag ko. Ay na, adak pa'y nagayam dito'y beach. Ayan nga ta ni Doro. Kaslad na dito'y dirabi. Adak kaabay ko. Lito? Sikati kaabay ko? Awan ti kawas ko. Ay, Lito, agaling ka. Nakaring ka gaya man, Sinta. Apay na nagtumpa ka. Apay na ito yung inaramid mo kanyak. Apay nagpadat alamo-lamo. Sinta, pakawanan na ko ma. Nagtagtagay na paklagayam ani Doro ti kadwak. Ayop ka. Pakawanan na. Impagarap mo talaga asyak ni Doro. Ti kadwam, iso ginundawayak dayta ka nito. Ayop ka. Mananggundaway ka. Ayop ka. Itulod ka ni Jabalayo, Sinta. Aday wanak ayop ka. Kagurkura ka. Kunak no gayam ti pangibilbilangam kanyak. Ngam kinabaalam nga inaramid ti kastoy kanyak. Sinta? Panawanak! Ni Doro. Sinta, pakawanan na. Nagrugita ko. Liniputak ti asawak. Kumahan, Jack imimay ditoy. Jack lang kuman pinatgan ti awis mo. Tapno Jack nalitmutan ti asawak. Sinta, pakawanan na. Panawanak! Di kan kaya tawag kita, Pulos. Panawanak! Pinagdandanag na kiti kas taunay. Awag nga awag idirabing, hindi mo sungsumbatan ti cellphone mo. Pasensyakan. Nabanugak namin idirabi. Isoodyak na sumbatan adagos ti awag mo. Kat, kumusta nga ron ti papan mo di Pangasinan? Okay lang. Nagkikita kayo matlaan ka dagiti sigod na gagayem mo ijay. Uwan. Kasta nga ron. Alang nga rod, yun na namon. Amo ka na banog kay ti biyahe. Agluto ako ni di kanenta. Apag iso no makariing ka.
Api agsangit ka mo tan. Kung amin, nasakit ti ulok. Anya, ilibon sa laang daytaket. May sarabila nga di nakita, nalausan ti ili mo kanyak. Uwen kat nga ta. Kailiw ka talaga, Doro. Alang araw, tarakupan ka. Tapno mapunasan ti ili mo. Doro. Ala, tengkar-karo na kadindag sangit. Grabe ka magkaim na mailiw ka kanyak. Sinta na aking sinisinta. Ala, hustunan Sana pala itadakan. Nakaawid ka na sibay ko, Sinta. Kanyamot ng tikastoy. Apay nga ta nagmadi tiriknak. Diyak maawatan tiriknak. Sapay ka na yun ang makabakbakwarak. Anya nga tanda ito ang mapaspasamak kanyak. Adan samot to na dagsan na sakit ko. Sinta! Bumangon ka, bakit? Nakaluto akon! Kanyamot ang tinluto ni Doro. Maangot nga ginga dito si Led. Nagmaditi angot na. Sinta, bumangon kan. Ay na, iri ka po day tari daw. Nagpiksa ti angot ti tuyo kan itlog ay lutong. Uray la sumrot ti si Led. Ay, nagangot. Anya, kat no pagayat mo mo ti tuyo kan itlog asid sidaan iti bigat? Hindi day ta, ngamsaan itan. Jaketa talaga ti angot na. Ay, nagmadi, makapabakwar. Ingkay saratiri daw. Mangan kan bakit? Manjak, danom lang ti kayat ko. Anya, aping iya kastamot ten. Basta jaket ti mangan. Saan na sumrot ti makan kanyak. Tinasaya at agpa-check up kalangan. Ang mga no niya mo ten dayta. Jak kayat, ang mga no da ibaga ti doktor ang nadagsan na sakit ko. Anya? Maamakak, Doro. Alangan mo't agad kitaan kalata na kastam. Sana mabalin Doro. Sabi, nagbiit nga imres ka. Tanapili ka una iti makan. Di mo matan kaya't dagit isigod akang kanam. Jak man amo. Jak mo't maawatan ti bagik, Doro. Nanang, da kayo man ti mangkita kinisinta. Apay ka di anak ko. Kanayon nga minyaglaladot, kas kadagbakwar. Anya? Oo, nanang. Isa, madanaga na katalagan kan kuha na. Ang mga nadamot ng sakit na. Sige man nga raw tayo nakitaan. Ay na, madanaga nakpaikit din. Oo, nanang. Kalat madanakimutong. Isa, madanaga na katalaga para kan kuha na, nanang. Imres ka mo't nga agpaisaon Sinta. Anyat mapaspasamak kan. Jak man amo, nanang. Napili ako na yan iti makan. Kan grabe ti kinasensitive ko iti angot. Anya? Kas ita, kalkalpas ko manan ang nagdulok. Tadyak kat ya angot ti sabon na paglaba ginatang ni Doro. Sinta? Oh, apay akitaan dak iti kasta, nanang. Anak ko, saan nga ta masikugkan? Anya? Nanang? Kasta talaga ti atap ko kan kaanak. Isong agpa-check up ka laang ngintap no makasigurado tayo. Imposible, nanang. Imposible mo't ang masikugak. Posible taadda asawam anak ko. Oo, ang nabayag nga agdandan na kami. Ngam sa anak mo't ang nagsiksikog. Ita siguron ti panawan apan agsikog mo Nanang? Tapno makasigurado tayo. Agpa-check up ka laangan anak ko.
Anak, kumpirmadon at talaga. Masikog ka. Nanang, Sigurado ang maragsakan ni Duro no maamuan na ang maadaan kayon iti anak. Tanabayag nga inururay yu daytoy akan nito. nanang, Amok ti marikrik nam anak ko. Nalaos ti ragsak mo, tadi mo namnamhaan ang maadaan kayon iti anak kin ni Duro. talaga nanang. Jak pulos ni namnama da ito apagdang. Jak amo na niya di ko naan ni Doro kanyak. Anya ngay kumati ko naan na. Maragsakan dayjay a. Takalpasan tinabayag agundaway ket maadaan kayon iti anak. Ay na, maragsakan ak unay lakay. Kamaudyanan na, maadaan tan iti apu ko kinisinta. Un nga raw. Ay, ako naklakit din no sa andan ang maadaan iti anak. Day tama ti pinampanunot ko. Nakauray damot lang nga agasawa. At dantun ti makuna nga anak da. Wen lakay, ay na, magagara na kun arumwar jay apu ko ta. Di ka unay bakit? Tainaw pa laang ni Sinta, di agbalin nga apo ko ta. Madi ka no ti magagaran launay. Doro, husto ni nanang. Masikuga ka talaga. Anya? Agduan abulan ti tiyan ko. Kasta ti ko na ti doktor anang taming kanyak. Masikog ka? Uwan, masikugak. Ne, aping arudag sangit ka. San ka derong ba nga maragsakan ka? Taddan to nanak ta? Kuang amin, naklataklaan. Si Kangay, naragsak ka kadi. Kaya't mo kadi di pa nagsikog ko. Anya ka din day takita ti saludsod, Sinta. Natural, kaya't kulaw niya, taddan to nanak ta. Matungpalen, tinabayagan niya inararapap ko. Amaadaan tan iti anak. Dagiti Proverbio, Kapitulo 21, versikulo 29. Ammo tinalintag ter aramiden na, sana kas iti managdakdakas nga agin kukuna, kat ipan na ti amin akabalan na nga agpamarang. Padaanan ti tuloy ti pakasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Doro, husto ni nanang. Masikugak ka talaga. Anya? Agduan abulan ti tiyan ko. Kasta ti ko na ti doktor anang taming kanyak. Masikog ka? Uwan, masikugak. Ne, aping arudag sangit ka. Saan ka derong bang maragsakan ka? Taddan ton anak ta? Kuang amin, nakla-ataklaan. Si Kangay, naragsak ka kadi. Kaya't mo kadi di pa nagsikog ko. Anya ka din da itakita ti saludsod, Sinta. Natural, kaya't kulaw na ya. Taddan ton anak ta. Matungpalan tinabayagan niya naraarapap ko. Amadaan ta na iti anak. Saan nakakaungat? Apay, rumbang ka di akaungat ti asawang agsikog? Ha? Saan nakagungat Tamadaan tanto na iti anak.
Nabayag ngamin yung orayan na dahi ti agundaway. San ka di? Doro. An nadangkid di ti bagim. Tapno na salon at mati anak tang ipas ngay mo. Ha? Masapol amangan kay ti nasustansya. Tapno agsubli ti sigod ti bagim. Kan tapno na sustansya mati paunag ti anak ta. Kagura ka nga ubing. Di ka pa'y matinag. Matinag ka lang kumantap no awanan ti pakapun konsensyaak. Bunga kamot lang ti panagbasol ko iti asawak. Iso matinag ka lang kuman. Igagarak iti taglampaso tapno maragrakan da ito eh. Da ita ti lampaso. Paspasak taglampaso tapno maragrakan da ito eh. Ha? Doro? Anyat ko ka, Amon. Taglamlampaso ka kat masigog ka. Kuang amin. Kayat ko ti agkuti-kuti. Amom amasikog ka. Ngam permi mo ti pamay amaglampaso. Apay, kahit maragregan ti sigog mo. Ha? Saan? Permi ti panangan anad ko kan ka. Ngam di mo mo't anadan ti bagim. Kaasyang mo ti sigog mo, Sinta. Anya ka din day tama paspasamag ken ka. Kasla di mo kayat ti sikugmaw, tadi mo matanan na dan ti bagim. Kayat ko laang matigaraw-agaraw, takas takano ti mayat iti masikog. Garaw-agaraw tapno saan amarigatan nga agsikog. Depende iti garaw. Inaw mo pa'y laang day ta sikugmaw ngem permi matan ti pamayam iti bagim. Parigatem met ti sikugmaw. Nanang? Annadammet ati garaw mo, Sinta. Sana kasta. Kasyam ti ubeng. Sige, agan-an nada kon. Pasensya ka yun. Sana siya ti pagkidawam iti dispensa. Ti asawam, kenday ta inaw mo pa'y laeng nga anak yaw. Kasapulan ti panagannad iti panagsikog. Saan abara-bara panaggaraw. Tapno saan mo't akakaasi day ta nabiyag di ta saklot mo, anak ko. Awan mo't ti makakit-kita kanyak. Isong agsakdo akit di. Agbagkatak iti dadakkel abalde. Adita, napunon dagiti dua dadakkel abalde. Bit-bitak kit di dagitoy. Ay na, nagdagsanan. Ngamsa na bale. Kabit-bitan da ito'y. Kitaak lang no sana maragrag to'y si kuko. Ikagumaak na idanon nga igana ijabalay. Sinta! Ha? Tatang? Anak ko, Kuam. Tagbit-bit-bit kay tinagdadagsan abalday. Ay, kuwang amin. Aawan ngamin ti danom iti gripo. Iso akapilitan ang nagsakdo akon. Nga oray maragrag day ta si kugma. Tatang? Nagalas mo tanda aramid mo. Gagagaraam samot at tintinagan day ta si kugma. Saan mo tatang? Kat saan ka managananad? Iso ngay bagamlaan no di mo kaya tagsikog. Makapaluksaw ka kit kitaan. Nabaybayag nga inururay yo amadaan kayo ita anak ni Doro kalpasan na kastakitin kar aramedam iti bagay. Di ka lang kumangarudan nagsiksikog no di mo mutgayap amo at taripatwan tagbalin nga anak mo. Ha? Itatadapay lang iti saklot mo kung di mo amo at taripatwan. Di nakarkaron normuar. Makapaluksaw ka, Sinta. Inulit naman kaya mentijak kayat ngay naramid na. Apay aya? Kat no nakita ni Duro apirmi ti panaglampaso na. Anya? Ay nahjak amo ti sawag ije anak mo. Sa balin samot ti sumsumrek iti panunot na. Tasaanin nga agpampanunot.
Sa bali at talagan saanan anormal ti panagpampanunot na. Ay madimot no abnormalan ti panunot na. Di pa ikit din kaasimot ti agbalin nga apo ko ta. Kaslagastan aramid ti abnormal tar aramidan na. Sinta, adda ka di parikot mo? Ha? Apay ano damag mo dayta? Makit kita kan marikriknak nga adda parikot mo. Iso ano niya man dayta, ibagam nga rod kanyak. Nakasagana ka dumngeg. Awan mo ti parikot ko? Sigurado ka? Wan mat, awan talaga ti parikot ko. Anya ko ba ti pagparikotak? Aping haruda sa bali ti marikriknakan ka. Madlaw nga adda ti pakariribukam. Doro. Kayat ko, saan ka ko mga agilimod kanyak? Ibagam na nyaman ti pakariribukam. Tapno ang mugmot no niya tararamidek. Awan nga rod. Awan, Doro. Kita am ti anak ta. Naggwapo, san ka di? Wan nga rod. Naggwapo talaga. Imalalao na itirupam. Sikati karuprupa na. Ha? Ngam inhala na ti kudil ko. Agpata kami ang moreno. Doro. May, agsangitan. Kahit na siguro ang tagdede. Sapay mabisina kon. Kasta ka di? Sige nga rot na mga halaki ti kanan. Tapno at ti madede ti anak ta. Urayan na klabitan. Sige anak, agdede ka naman. Anak. Pakawanan na kumay tinararamid ko hindi si Kuka. Pagbababawiak ti pananggandat ko mangiragragkan kay di. Naramid ko lang dayjay. Gapoy tinalaos apan nakakonsensya. Gapoy tibasol ko kanidoro. Itatararak mo punkan. Andiyak may ladawan aragsak ti marikrik na kapukan ka. Nariknak mo't lang ano kasano ti agbalin nga ina. Pakawanan na anak. Di ka agdanag. Tagbali na ka nasaya at nga inakan ka. Kaputamok nga awan basol mo. Siya tinagbasol. Sana si ka, anak ko. Atuyin ti kanam. Ha? Agsansangit ka? Saan? Anya saan? Makitkitak lang aro din agsansangit ka. Pinunasam lang ang dagitiluam. Doro? Nagsardeng ni baby agsansangit. Ngam si kamot na si mublat agsansangit. Luan ni ragsak laang da ito eh. Maragsakan aklaan. Tasaksak luta ko ni baby. Doro, yag mo ni baby. Siya kun timang paturog kan kwa na. Saanin, nakaturugan. Baya may salsalak. Nairwamon nga isalsalam tunggal makariing. Sapul-sapulon nanday ta. Sana bali ta napigsagpat namang isalsalakan kwa na. Sige nga ron, tainaklabaan dagiti kawas na. Saanin, siya kun taglaba. Ilabak amin na kawas tayo tap naman maminsan. Ha? Ubak labit ni baby. Uray klamar na kan. Sakon to ipayda tapno makalabak mo ten.
Apo, una yun akatawan na. Ay na, naglaingan ang maray Uray siya aw. kumot nalaingang amaray aw bakit? He, agtal na ka man. Padaasan na ngamin aray awon Kita amok ti maray aw. Ay na, sumruma na ti kinasutil mo alaklakayan. Ibagbagak nga rod ka. Padaasan na ngamin aray awon Ni baby tiray-ray awag. Isama palin ka di ka man makisagsag pa o alaklakayan. Ni bakit mo't? Para day tamang ray aw lang mo't kanyak. Alawunan, tit! Wah! Tit! Wah! Anay ko, agsintokit din. Kasano kat pagbalinan nakit din nga uto-uto. Kat mayat kamot nga ben. Na, ay nasumardeng ka man. Makitam, katawaan na kanday tapo ko ta. Sikat-ikat katawaan na. Maray-ray aw ngamin ken ka. Ray awon nakmanan atap no maray aw mo't ni baby. Ay nasaan ay ni baby kit di tiray awam. Ay na, di mo man iramraman day tabagim. Sila ang akitaan, lakay. Kanaw. Aminin, maragragsakan ka ang makakit-kita kanyak bakit? Ay na, sumardeng ka man. Nakaadukan. Sinta, anya ti masapsapol ni baby, ta mapanak ki Jayle. Mapanak agatang kadagiti masapsapol tayo. Kasta aya. Wen, kitkita katawanan ti karga ti kusina. Iso nga inak mong naggatang kadagiti masapsapol tayo. Ilistak lang ang dagiti gatangam tapno saan ka marigatan nga aggatang. Sige nga Rod, sikati makam mo. May mayat nga agpaison ilistam, tapno jak mabayagan nga gatang kadagiti masapsapol. Dagiti lang kasapulan iti kusina ti gatangam. Tasyak ti mapanaggatang kadagiti masapsapol ni baby. Siya kon, tapno isupay nga ramidem. Mabambanog ka lang nga rudan ang mga overken ko ana. Iso asya kon ti aggatang, bakit? Asino nga taday ting umawawag? Kasla number mo't iti abroad da ito eh. Hello? Hello? Sinta? Ha? Lito? Kumusta kan? Apay ngay mawag ka. Nabayagan analipatak ti may papankan ka. Ngam apay ngay mawag ka manen? Kaya't kalahay nga makasarita. Anya kumapay lang ti pagsaritaan ta. Namuak ka naganak ka kanon. Kat agmaysan atawan na. Oh, anya kuma? Bilbilang tibulan si Puday di at na napasamak kadata. Sumardeng kan. Jak interesado iti anyaman nga ibagam. Awan na pasamak kadata kat anak mi ka ni Doro ti impas ngay ko. Nagpuskol ti rupam nga imawag pay laang kanyak. Maudin da ito'y ayaawag mo. Jak kayatan amang ngagtitimak mo. Ape, sino katamot ng tinambar mo? Kuang amin. Nagado ti jak amamo nga agtetext kanya kiti sigod a number ko. Iso asino katakon. Kasta ka di? Imblock mo lat ako man, no sino man dagajing agtetext ken ka. May mayat mo't laang no sino katakon. Tapno agpabaruak. Apay, ada ka di manglukloko ken kay ti sigod a number mo? Ay na, ado a talaga ti kakasta. Ado pa ti scammer Sabagay, ado talagang ti manglukloko ita. Komporme dagiti mawawag nga awan mo ti KSS kan na dagiti bagbagada. Sinta, inako ni ti trabaho. Sige laang. Kiss ko man pa ni baby. Ay na, nagbanglon. Maka-addict ti angot na. Sige, sumrag ka nga rodan iti trabaho. Tamangan numaladaw ka. Nasapa pa'y. Si Kamit, kasla kayat mo apumanaw akon. Naumakaniti pa nagrupropak. Saan? Si kakit di. Kumpurme asasawam. Kunaklakit din no umakaniti pa nagrupropak. Saan nga rod?
Masikikit din, ingkag trabaho, tap na saan ka maladaw. Di ka itong haruda naglutluto ito malem. Tadumagasak man iti restaurant iti kanan tayo. Sige, sikat makam mo. Pakawanan nakdoro. Di akon orayan pa'y. Anilito mismo ti mangibagakan kay ti amin. Kanya akon orayan apapanawan na kami kan ni baby di ti balay. Isa pumanaw kami laangan. Makamuditan no sa dino ti pakadanunan mi. Diyak kaya't maimatangan tinalaos apong tut mo kanyak. Numaamam tinagma di apalimod ko. Umay kan anak. Pumanaw tan dito ay. Naimbaglakit din ta nakaturog. Madamdam apay nga agawid ni Doro manipod iti trabaho na. Isa agundawayan min ti pumanaw bayat ti kawan na. Ibatik mo ton dito iti surat ko para kan kwa na. Makamuditan. Nakalanad dito'y asan na kami asapulan pa. Tatang, imimay ka di dasinta diti balayo. Ne, saan mat anak ko? Apay aya? Awan da kini baby iji balay tatang. Anya? Diya ka mo no sa dino tinapnapananda. Ang mga nodalang tinapananda, barok. Awan da giti napapatag nga usar da kini baby. Iso apat siya kapimanaw da tatang. Ne, nagkarumutan da di atao ta pumanaw asaan madlaan nagpakpakada. Nagrekyar kayo kaday. Saan mo tatang? Ang adda surat ng imbati na. Kat kunana asaan ko kanuidan asapulan pa kini baby. Napanan na nga rudan ngay. No adda ginura na nagsaritaan nyo kumapay na imbaga saan nakasjay a pumana ulatan. Awan mo't na mo ka nagrikyaran may tatang. Ay sumsumromot day dya a babae. Malin ka man kasaritan ni Nanang Yaw, tabarang no amo na tinapananda nga agina. Ay barog, padasem ti mapan iti lugar anak ikamaangan ti kabsat na. Bareng no ijay tinapan ang dasinta. Adda ka din number ti kabsat na kada kayo nanang? Ne, unag paisaw, adda Awagak kumapailaan sakbay mapana ka dyan nanang. Sige nga rod barok, awagam pay nga umuna tapno masiguradom nga adda talaga ijay dasinta. Sapay adayo mo tinakaikamangan ti kabsat na. Nagmayat tagtugtugaw dito'y sirok ti mangga. Sapay na nga to apasat dito'y nagtugawan mi kani baby. Matanawagan ti naglawa kataltalunan. Anya nga tanter aramidan ni Doro ita. Makonsensya ak iti ipapanaw mi. Ngam, dayto yan ti kasayaatan nga aramidak. Tapno maksayan mo't basit ti panakakonsensyak. Iti panang paako kan kwa na iti anak ko iti sabali. Sinta? Ha? Doro? Ada ka dito eh? Apay manaw kayo kini baby asan ka nagpakpakada? Kwa? Iti surat lang hindi nagpakadaan. Sana rumbang asinurot na kami ka ni baby. Apay kid na saan? Kadda kayo ti pamilya. Huston, Doro. Makunkonsensya ako na yan. Diyakon kabaalan da ito eh. Diyak kabaalan nga. Nga ipaakukan ka. Di saan mo mat nga anak. Dayta ka di lang ti bagam. Ha? Saan ka makaungat?
Saan ka nakla titimbagak? Di mo ka dinangag timbagak. Kunak, saan mo nga anak ti anak ko? Iti dara ken lasag. Wen, saan ko nga anak ni baby? Iti puso kan riknak. Anak ko ti anak mo. Doro? Nabayagan nga mo, saan ko nga anak ni baby? Anya? Tasakbehan nagsikog ka. Nagpakita ako ni doktor. Ket namuhak, ngawan kapasidad ko ang makaputot. When umadan iti anak. Doro? Iso nga din amuhak ang masikog ka. Amok lata na sa nasyak ti aking putot iti sikog mo. Doro, makawanan ako ma. Edyak igagaro ti amin. Edyak plenano tinapasamak. Makawanan ako ma. Amok sinta. Gaputa saan ka matadakas sa babae? Adamin pagkapsutan tayo. Amo ka di mo kabalan, di manghipot ka niya. Nariknak ka kaya't maragragan ni dito siguro mo. Kaputan mo, makagapo. Iso nga ay nagkagumak, tinagbalin lita na sayat, nga asawa ka na, kanamat anak ta. Tapos ipariknak ka nga okay lang ti amin. Awan ka ng mga pagdanagan. Doro. Ay ayatan ka unay-unay sinta. Kabalak na awatan tanyaman na nagbintutam. Basta saan kayo mapukaw kanya nga gina. Pagkawanan ng Doro. Guston, di ka nagsangit. Tayo di pelain. Napakawan ka. Tauri di mo pa imbalikas na ita. Amok kang bababawi ka ni tinaramid mo. Sagbeping mana kayo kini baby. Nakasangit ako ni Lito. Doro, Lito? kasangsangpat ko manipo da abroad. Nasayat. Tamalagipnak pa'y lagayam ngaging gaita. San ka malipatan Tamay may sala nga pagadalan tinagadalan tayo idi katasinta. Katsyak ti mo na ang nobyo na. Sakbay ang nagbalinada kayo. Kana mga no di mo pa'y ammo. Asyak ti ama ti impas ngay na. Nagawan mo't kan ang modong alalaki. Takayat mo pa at agikwaen timpas ngay tasawak. Pudno man. Siyak at talaga ti ama ti impas ngay ni Sinta. Mabalin ko apanak na kanday ta. Tanadamag ko adi mo masikugan ti asawam. Ayop ka. Di mo dadaalin ti asawak iti matang ko. Patasam lang tagpakita pa'y kanyak tamang numalaw-anan ka. Kat isinak ti angis mo. Doro. Manipo dita. Di mong pampanunutin tinapalabas. Lipatan nga dalito ang nakibiyang iti panagdanata. Kaya't padakkelan ta ni baby. Adatalaing tamo na adatakkel na. Awan ti basol ti maladaga. Tapno agbalin ang nagulo ti biyag na. Gapulang iti may sabid do na napasamak iti napalabas. Ang yaman na kiti kinasayaat mo. Nagtanong ka nga asawa, Doro. Nagkasatagtagaskan ka tinagbalin nga asawa ka. Awanan ti sa pulagpay. Makawanan nakno kinadngan ka adagos. Kapoy ti pa nakakonsensya. Ti amok. Di nagmaaklon na madoktalap ti amin. Sanak mo ta perpekto. Api kumadyak mawatan dagiti pagbintutan. Nang runa no saan mo mataplinanong aramiden. Pasat amin dagiti bindot ti kinaimperpekto tayo at tao. Doro. Di tan laglagi pa dagiti sana nasaya tapasamak. Tapno makaadang tayo agturong iti masangwanan.
Isursuro na tayo ni Apo Diyos, ama makawan kadagiti nagbasol kada tayo. Tapno pakawanan na tayo nga kadagiti pagpasbasulan tayo. Isu nga asino ako kumaasa na mamakawan kan ka. Ket sanak mata perpekto. Ken amok met asan ka ada ka sa tao. Diyak kaya tigura may mulay ti kaunggag. Tasana nagtawad day tayo ti Diyos. Isasurupin na ti kinaimbag. Taday ta tinagtaod iti Apo ang marswa. Mateo Kapitulo 6, versikulo 14, ngaging ga iti 15. No pakawan ninyo dagiti nakabasol kada kayo, pakawalan na kay tumet ni Amayo sa dilangit. Ngem no diyo pakawanan dagiti nakabasol kada kayo, din tumet pakawanan ni Amayo dagiti basbasolyo. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Tupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!